Timu ezi zihamibwe nezo ziri kurunjo mu mpaka za Bo Games tuhabwe cyanga cyankore kandi ezi ziri mu Kibasi Secondary School Mbarara Ame hamwe na Merrill High School mu Kubaka kandi mu handball ni Ntare School Mbarara High School Sacred Heart Mushanga hamwe na Ntunga mu High School mu Bojo kandi mu Bishiki ni Kizoba Girls Weranyanji Girls Merrill High School hamwe na Nyabubare Secondary School. Iza volleyball harimo St Elizabeth, Mary Hill, Buremba hamwe na Kizoba, kandi Abojo na St Augustine, Ntare School, St Kaga hamwe n'Ibanda SS. Umupira gw'ebigero gw'abarya hansi y'imyaka 16 Bone Concile Girls abasingire Chikope hamwe na Shema Girls zo zirije kujwekera kandi umubojo Arnur hamwe na Cyamate nizo zihamibwe. Time zetabero mizanero mu woodball, ludo, chess, dance sport hamwe na scrabble zirabereho zitine cyakansa kandi mizaneje yihanga ryona nije kutandika harate sokoreje aliyoto mu soroti esandere kwija. Kandi mpamza abantu mwe n'abari yo kohera bo tureba nabo kucumanya cyo St Elizabeth neza na volleyball. Tuza kucerete cya soroti ngo kututoye tucereta imundebere nyime myaka ebere kurati. Tube tukozire nke munonga konkabije bayoreka umutuma gwishomero nana ibintu bice bitubegise kandi babasa kusinga bakaba champions bankore yona ya bitanguye zana finals zina last year tukatwineho Mbarara High School uka we have tried our level best twagezaho na man kit gona team ya St Elizabeth. Thank you so much the athletes, thank you so much the coaches, thank you so much the games teachers. This is part of endurance. Kwerabe evidence testing. Bano kabe gurye just tubura mu bintu bike na inshobi cyo twantu kwezwe ezibosha mbatugambira just kushanga twantu limwa ku defendinga Bwa TV West nda Alogias byamukama.